Lezi ezinye zezizathu ezenza noma sesihlushwa sithukwa sihlukunyezwa kuthukwa ushembe egxekwa ngenhlamba kwenza sinamathele kakhulu ngoba lesi siziba siyingqophamlando ebandleni lamaNazaretha nase-South Africa yonkana nasemhlabeni wonke jikelele. La kusenhlangwini ngaseHlokozi noma endaweni yaseHlokozi ebukhosini bakwaDlamini ikhona la uShembe afika khona kunesomiso efuna ukubhabhadisa abantu kwathi umfulo seduze ushile okhona ukude kakhulu wathi uShembe thina boShembe mhla sidala izulu nomhlaba sasekela amanzi ngamatshe ayisithupha wathi mbaneni la amba amadoda aphuma lawo matshe. uShembe washa umthetho ukuthi lesi siziba njalo ngoJuni before kungena uJulayi amaNazaretha aseningizimu abohamba yoklina lezi ziba lesi. Njengoba ubona lamaNazaretha nje kade kuklinwa isiziba saselethezeni ematsheni ayisithupha. Asikhulumi ngento kaIsrael, sikhuluma ngento yala. Ngesikhathi sebezosimba lesi ziba kwakhuluma amanye amadoda endawo athi hawu ncike yenkosi kushoniwe emakhambuleni asikwazi ukumba kuyahlonishwa kuleli izwe.